arengeye njya numva ngo bazabatuma ngo muje kurasa bene wanyu baza bagenda nyine akagaruka akabazi ngo hari harimo abasinzira babiri abanyabyinshi babiri turabarasa akaharasa niki gituma ushobora kuba uri muri presidence ushobora kuba uri generale ntuvugire iwanyu ni ibintu bisanzwe cyangwa hari ukuri runaka abantu batazi afana maganika yari muri leta kimwe nabo yari muri leta kimwe nabo nawe ari kimwe kandi afite imyanya myiza kurusha ya bamwe ariko umunsi umwe unyumve neza afata akazi kiwe aragapeza abona ubwoko burakaruta arakarikura aragenda bene yo cyenda abanyeshari uyu mwanya ntabwo ari makane ko waragiye habaragiye general Masunzu wanyumvise neza habaragiye colonel Nyamushebwe habaragiye naka nukuri kubwiza ukuri aho niho hatangire kurwanya twirwaneho turabatutse yego bidasubirwaho z'umwimerere z'ubuzima amaraso inkomoko isura rubangeje ubundi gisegeti yavuze ngo abanyamurenge ngo nabakongomani bene wacu bakoma amashi bashira ku status bararya abandi banywa inzoga no kubwira ngo uri Abudara hanyuma ukishima kubwira ukuntu ugwego garasa ariho kubera ko yagiye mu Kagara yakoze igitaramo hano Gasarani citabirwa n'abantu 20 uwo ni umunyamurenge ukunze Gasarani imwe irimo 10 n'abenga z'abanyamurenge none uwo mujana akabere n'ahandi uwo ni umunyamurenge ukunze uriya munyamurenge uri muri kampuni unyumve neza utazumenya n'amakuru ngo Kongo yabuze umunyamurenge babuze ariko mu gitondo akamenya umunsi umusanzu wageza akawutanga araruta Gisaro Alex anyazwe unyumve neza kuri ingoma ya Gisegeti ningi bihumbi kandi Gisegeti na Gisaro nuko ningi pataro n'amaguru tibiza bitandukana niba koko afite umutwaro w'ubwoko yanne gukomveka Gisegeti ngagire aturengo n'indambare wacu ingaza abanyamurenge zaguzwe ko zingana zagiye ku isoko zagurishwe ku isoko ya leta iyo soko ya leta Gisaro bifite mwishingana fitishano zo kwamagana kubaza izi ndambaro z'abanyaruga baragifite umwanya muri leta ndiwagazomvijwe igiwe tugazomva buri gihe yamagana ubwishanyi bwacu wari wumva uyu nguyu yamagana buri bwishanyi bwacu wari wamwumva Hello vipi yambu cyane hirya no hino yambu ababyutse yambu abagiye kuryama yambu bitewe naho uherereye hose guys nkuko nabibabwiye ibikorwa byacu ni buri munsi ku wundi abatumirwa umunsi ku wundi tubafitiye topic nyinshi cyane rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa mumenyereye cyane sinzi ko ari buze kubaho ibyo kwivuga ariko wenda reka tumusabaze kutwemerera twibwire hanyuma guys rero uyu munsi mufite surprise cyane yuko hagiye kuba ibiganiro byiza by'ubwenge kandi nimba uri mu kazi ufite akantu kaguhugije ku ruhande ufite utuntu twinshi please nyamuneka gerageza uba attention kuri iki kiganiro ndishuwa ko gifite ahantu kikuvana naho kikugeza reka rero dutangire twakira umuvugabutumwa wacu cyangwa se umutumirwa wacu dukomeze tuganire karibu cyane ego urakoze turahera ku magambo abiri wavuze ijambo rya mbere yambu bantu banje cyo ni kinyamurenge jambo ni Giswahili ariko yambu ni kinyamurenge yambu bantu banje nanjye ndabasuhuje cyo kandi warakoze uri mu banyamakuru bake bazo batangira ngo yambu bantu banje nababikoze babikoze nyuma yaho barakoze kugarura umuco warugiye gutakara ko twari tugeza tubaza ngo bite ngo hey guys ako ni sone ko nari impereho kakabiri nakaravuze ngo murabuzi ngo shaka ndiyo kwivuga iyi kamera nisi abantu barimo abantu benshi baje kugorwa ngo njye kuri kamera ngo baranze n'umuntu nakurikiye nimugoroba w'umukobwa kiganiro ko karavuga ngo ngiye abantu baranzi ntabwo abantu bose bakuzi ukoze ikiganiro kize kirebwa n'abantu benshi batakuza kurusha barya abandi barasanzwe bakuzi so niyo mpamvu tugomba kwivuga nitwa Busoka Socrate Yohana Busoka Socrate Yohana yego
hanyuma pasiteri wenda tutaragera ku ngingo nyamukuru, hari abantu benshi bakomeje kwibaza kandi nge ndi umwe batuma nkabatumikira, ni pasiteri ariko akenshi kuri YouTube tumubona arimo avugira ubwoko cyangwa se arimo avuga ibintu bya ruguru na bamwe bita politike, kavuga ati kubera iki avuga politike cyane kandi ari pasiteri wenda kuruta uko twumva abwiriza kuri YouTube. Urakoze, ni umupasiteri mu itorero ryitwa Grace Tabernacle International Ministry. Umushumba wanje mukuru yitwa Revera Munyakazi, niwe Revera wacu. Hanyuma ngize imyaka ndi pasiteri myinshi, ariko nabaye umunyamurenge mbere ko mu pasiteri. Ntabwo Imana yampamagaye ndi umubembe, ntabwo Imana yampamagaye nk'umukristo gusa, yampamagaye nk'umukristo ariko umunyamurenge. Ntabwo Imana ari ibintu birizi ikora, Imana iziha umurimo umuntu wo mu bwoko, kandi Imana izojana abantu babiri. Skize one izajana itorero, kabiri izajana ubwoko. Nta muntu binafsi ugira isezerano ryo kuja mu bwami bw'Imana, ni itorero n'ubwoko. Bibiri zivuga ngo mbona mbona bisi bose baza. Yohana avuga ngo amoko yose n'imiryango yose, amoko yose n'imiryango yose. Bibiri bivuga nta kuja mu ijuru, ni itorero n'ubwoko. Yes, amoko yose muri Kongo, amoko yose mu bwoko, abanyamurenge ndimo, mu miryango, mu ngero z'insharimo. Sinzi ko nyumvise neza, nibo abantu bagira isezerano si ry'umuntu gitici. Nubwo kuja mu ijuru ni ubuntu bw'Imana buri kuri buri muntu, ni ubuntu bw'Imana buri kuri buri muntu. Ariko wa muntu udafite isezerano nkawe, ufite isezerano nk'ubwoko, nk'umuryango, nk'itorero. Wenda ndibaze se nkubaje gutya nabwo by the way turi so kuvugira ubwoko kuri njyewe biri mu nshingano zaje nka pasiteri, ahubwo batabivuga bagira izihe nshingano. Tuvuga ngo Samusoni yahagaze ku bwoko bwe, tugatanga haleluya. Tukavuga ukuntu Dawudi yagwaniriye ubwoko bwe, tugatanga haleluya. Twagera kuri Yeshuwa tukuzuzwa, ariko twagera kuri bene wacu, kuri makanika, tukumva iwe tukavuga abantu Gideyoni yishe, abantu bakanezerwa ngo yagizeho kimuri, ngo abantu baricana, abantu bakanezerwa ngo Abafilisitiya barapfuye. Samusoni twavuga kisa akaza k'indogo yishe abantu tukanezerwa, ariko twavuga mayimayi twigwanaho yarashe, abantu bakagwa mu nzu ngo sinzo guhabwa icyubahiro. Kandi bikavuga abapotre babesha abantu ngo barize, babesha abantu ngo bagira Bibiliya. My friend, niba ari ikintu kiza kinshimisha nuko izi ntambara z'abandi pasiteri, kuko nibwo nari mfite umukingi wo kuvuganira ubwoko bwanjye. Yes, pasiteri nakakubajije utuntu twinshi bigeze kuri politike. Tubaze nizugane twungutwo. Okay, reka nkabaze nigashake kabari ko kanyuma. Umupasiteri abagomba kuvugira ubwoko. Ese ubonye noneho umupasiteri uvugira ubwoko no kubukorera biri mu nshingano ze. Yego. Cya gatatu no kububera amaso. Hari kububera amaso, yani kusengera, wanyumvise neza, kumenya aho bihabije gupfa. Ubundi pasiteri agomba kuba afite amakuru atatu. Amakuru y'icubwami bw'Imana bukeneye, kabiri amakuru y'igihugu uburyo kiraye, gatatu amakuru y'ubwoko bwe. Sinzi kunyumvise neza. Ayo makuru atatu iyo yafite rero, dore ibintu bikora. Ijambo rya mbere azaba amaso kubera aya makuru. Wanyumvise neza? Kuba maso no gusengera ubwoko. Kabiri ni ukwigisha ubwami bw'Imana mu bwoko. Gatatu ni ukwigisha umuco wa bwoko bwe. Wanyumvise neza? Sinzi ko wanyumva neza. Ijambo rya kane ni ukubukorera. Ni ukububera imbata. Izo nizo nshingano za pasiteri. Pasiteri reka ndeke kugira ngo twinjiraho. Reka no kuvuga oya mfite topic runaka nari naguhamagariye. Yego, kandi ya gospel ndumva nshaka ko uyu munsi nshaka
kurenza ibya politike kandi ahubwo nsanze no muri gospel harimo na politike. Nubwo tubigiyemo turagaruka muri politike. Yes. Politike abantu bayifashe nabi. Bayigize nk'iy'abapagani. Nico kibazo twagize kugeza ubu nyine wacu bene wacu b'abanyamurenge. Abapasiteri batagira uruhare mu butabazi bake muri bo bayishuriwe bafite imana babirimo. Tugira ikibazo bene wacu b'abayumbe ngo ntibatabara iwacu ngo abantu hafi y'abana bose bagiye batabara baje ruguru. Abenshi nabamwe bitabi nabamwe bizoga. No kubera iki? Kubera ko abakabikoze barayobye. Aho twagize amahigwe yuko bino bintu bikora basenga. Itibu y'abayumbi igasenga igakiranuka ikarasa amayi. Bakareka kuvuga abanywanzo kuko hari amapepo amwe atazicwa na haleluya. Yego. Ipepo ryamaye kuza gutera umuhana. Tibisaba kwica haleluya. Bisaba ko twoza imbure tukazirasa hanyuma tugashima Imana ko tugasenga Imana Mana do yaraje umwanzi yaje mudufashe. Hanyuma tugatora imbure tukarasa. Hanyuma twagera kuri pointi nyuma intambara irangiye. Tukaruka Imana tugashima Imana tugashima ko waduhaye imbaraga umwanzi wacu wamudutsindiye. Twebwe tuza tugira intambara tugasenga Imana ya Isirayeli ngidufasha. Isirayeli yagira intambara ibo bagatora imbunda bakaje kurwana. Sinzi ko nyumva aho hantu. Ni ukuvuga ngo twe tugize intambara. Tuza dusenga Imana ya Isirayeli ngo yohereze abamarayika batugwanirire mayi. Ariko Isirayeli yagira intambara ibo bagatora imbunde bakarasa. Kumva ubujiji tugira. Ukumva kiwacu bazabona amahoro. Ako kantu. Ukumva kiwacu bazabona amahoro se? Bategereje ngo Imana izitabare. Nyatanyaho ni ministre w'igihugu. Tumwemera nk'umukozi w'Imana kuko Imana yagikoresha abanyesiraheli. Azavuga amagambo yo guhora. Yo kwirwanaho. Muguruke mwirwaneho. Twebwe bene bacu bivuze mwuko bwanye bugira. Usaba kuvuga uvuta nk'amayi. Nzamona comment z'abantu. Ngwa muri pastor ngo uzubimenya. Ahubwo yavuze kuri nibwo nibwo ntekereza aho microphone iri ngo nyifate. Nongere mvuge kuko mu nshingano mfite ka pastor no kuvugira ubwoko bwanje. Ninde munyamurenge wombuza? Ninde Mana yombuza? Niwe bushobozi bwombuza kuvugira ubwoko bwanje. Nagize akaga. Nagize umutwaro. Nagize inshingano zo kuvugira ubwoko bitaryoshe kuva umunsi mbuvukamo. Gusa ico gihe nuko nari ntarona microphone. Ariko ngeje kuhaje ku impamvu yo kuvuga kagira nubashe kuvuga. Umunsi uvuga imba naravuze hejuru y'akarengane k'abanyamurenge. Yego. Hanyuma hari ikintu bibaye ngombwa ko nkubaza ibibazo ntari nifuje kukubaza. Nushaka tugende muri kino nta kibazo kira. Yego. None reka mbaze ese hari abantu tuvugira ubwoko. Hari abantu bicara bakavuga yuko ruguru abantu bari gupfa. Bakavuga ko hari n'abandi biyemeye kwirwanaho ngo batazashira. Hanyuma hakavuka abandi bantu bavuga yuko tutagomba kwirwanaho turi muri leta aba ministeri aba generale. Ese ni gute tubashwa yuko ibintu wenda abo ba generale bavuga atari byo cyane ko hari propaganda nyinshi zibikangura kubaririmba. Haro baririmbye ejo bundi ngo niwe wagize gutya na gutya. Ese kuri aka kanya twakagombye kuririmba uwo wagize gutya cyangwa uri kurya bureba wibereye ahantu heza kuruta uko wavuga umuntu uryamye ahantu hatari umutekano azi neza ko aryamiye ubutaka bwe wabaryamiye se na nyina hafi? Sinzi uwo baririmbye. Barimbye Gisaro uyu nguyu uri muri leta n'intwari gwiti ciwe y'ubuzima bwiwe kuko yibeshe ku giti ci yo kwibeshaho n'umuryango we. Ago ndacamari y'ubwoko ndabivuga ngo ndacamari y'ubwoko cyo kimwe n'aramajinare muri leta iwacu wasenyuka bicaye muri leta. Sinzi ko nyumvise neza nico kimwe bari kureva imwe bari barotwa n'umugabo uri Gasarani uzutanga 200 ye ku kwezi utanga 100 ku kwezi kuko nibwo bushobozi afite gutabarana mu bwoko ariko uri afite ubushobozi kuko kuva yahabwa ziranshingana ta cyarakora kibenze kiri uvuze ngo afite ubushobozi ngo ntatandukane n'umugabo uri Gasarani. Hari indirimbo bamuririmbye ndetse urebye no muri comment sinzi imana uko abantu babizi cyabata mfite ifaranga ntiho ndirimba ngwezi ifaranga ejo ndirimbe sakora ako kantu ngo ifaranga ntiho ndirimba. None se ushaka kuvuga uwo barayico ndirimba bamuririmbiye ubaze uwo baco ndirimba ariko ifaranga sinokiririmba. Ushaka kuvuga se ko ari ifaranga zituma bamuririmba cyane ibikorwa kubaze
w'abanyamurenge kuri none intware n'imwe nirwanira ubwoko. Uriya munyamurenge uri muri kampuni unyumve neza, utazumenya n'amakuru ngo Kongo yabuze cyo abanyamurenge babuze, ariko mu gitondo akamenya ngo umunsi umusanzu wageza akawutanga, araruta Gisaro Alex. Intware yapfuye yatabarutse twemera, araruta Gisaro uyu, araruta twebwe. Ariko uyu nguyu uhari uri muri breba cyo kimwe n'ara majenare yose ari hariya, my friend, umwana uri kwirondo kwirumba, umwana uri mu rurambo kwirondo araburuta agaciro. Pastor, ukuntu bitumvikana, hari nk'umuntu wenda uba utazi imva n'imvano yiki imva n'imvano y'intambara. Gisaro akaba ari umuntu nyine abantu batekereza. Jewe sindebe umunyamurenge uri mu ntebe, ndebe umunyamurenge uri mu gikorwa cyo kurenganura ubwoko. Intebe ibihumbi by'abanyamurenge bishize iramaziki. Inka z'abanyamurenge zanyazwe unyumve neza kuri ingoma ya Gisegeti ningi ibihumbi, kandi Gisegeti na Gisaro nuko ningi pataro n'amaguru tibiza bitandukana. Niba koko afite umutwaro w'ubwoko yanne gukomveka Gisegeti ngagire aturengono intambara iwacu. Inka z'abanyamurenge zaguswe ko zingana zagiye ku isoko, zagushwe ku isoko ya leta. Iyo soko ya leta Gisaro bifite mwishingano, inshingano zo kwamagana kubaza izi ntambaro z'abanyaruga baragifite umwanya muri leta. Ntiwagazomvijwe igiwe cyozova muri gihe yamagana ubwishanyi bwacu. Wari wumva uyu nguyu yamagana bura bwishanyi bwacu, wari wamwumva? My friend, ubutwari ntibaburirimbwa umuntu ari bigize nk'uruhare. Ushatse kuvuga ko abamuririmbye barishuwe ngo bamuririmbe cyangwa se babuze icyo bakora, ariko si intwari Gisaro. Abamuririmbye sinzi impamvu bamuririmbye, ariko wari ngese waruvuze ndabwira nanje mfite ubushobozi no kugaburira ukandirimbira. Uwo buri cyo ndirimba oya. None se Pastor, ngewe ikibazo nakwibaza, hari umugabo wakoze kuri espace bita Rwaganje, yakoze espace yo kuvuga imirimo yakoreye abanyamurenge muri Amerika. Sinzwe nyuze neza. Bene ubwo butwari ntabwo bukenewe. Ubutwari buzabubonwa n'abandi. Yego. Si ubwira. Nyumve neza. Ubutwari buzabubonwa n'abandi bakabuvuga. Tuzavuga warumva bakaravuga avuga ibigwe yakoze. Reka. Ariko yatuje abanyamurenge. Cyane. Abari muri leta bazemera batabyemera. Akagara kabyemera katabyemera. Makareka yarakoze. Uvuze ku Kagara kandi sinza karekaga. None se siko kaga dufite. Reka Akagara niko kaga dufite. Nta ngubwiza ukuri, ntabwo leta yari kudushobora kutwica. So ntabwo leta yari kudushobora kutwica. Naha yagejejwe na bene wacu bamuha imirindi, bamuheza password, bamufasha. None se reka maze nkubazibona abantu barimo hakana ngo Akagara ngo ntakabaho. Haruzemera ko uburozi buhaba. Ikiza kije kumugaragara, ikibi buri gihe kirahishwa. Narebabwiye Akagara kaza kabera nk'uburozi. Nta muntu uremera ngo Akagara udufite inama. Tuzari umunyine hano. Tuzukomera Kenya abantu bagwanya twigwaneho. Tuzobona inama yabo kumugaragaro. Ntishobora. Tibikunda. Narwo bazogera naho batinya kuja mu mako yabo. Bazogera naho batinya kuja mu biro byabo. Kuko biteye isoni. Bitezo ni kwitandukanya n'ubwoko. Ntago bazigera babyemera ko araka. Tibikunda kubwiza ukuri. Ubwinshi bw'abanyakagara buri hano buragije ko bagira umukutano, buragije ko bogira. Ariko side barimwo tibemerera ko bakora ku mugaragaro. Ni nk'uburozi. Kuko kugwanya bene wanyu uzi kugwanya so wo kwemera kuja kumugaragaro. Turabeza no kwamagana naka baba kuri side y'Akagara, ariko ntibabuzembera. Niyo dukoze n'inama yatwigwaneho baraza kandi bataje gutegera kubera isoni ko bagaragara ko bagize ari bari kuri ya side. Nibi birababaje. Ako se nk'ikintu nakwibaza ko umuntu ashobora kujya mu burozi kubera ishari, kubera ashaka kugira nabi. Niki kintu gishobora gutuma umuntu avuga ngo abaye Akagara kandi afite ikindi yagakoze gifasha ubwoko? Sinziga kubera ko ntari umutima wiwe. Reka ndeke ko havuga. Kusanyine just kwanariza. Ndanariza ikintu bizokunda muri jewe. Kubera ko bitokunda nzambura impamvu naje byababaye. Wenda ngiye nakwibaza hamwe n'abadukurikirana. Nawe noneho
wa undi wo mu Rwanda ndi Babuja yaravuze ngo ibaze naje nkubaze ibaze nawe wagiye mu Kagara uri wewe bakubwira my friend hari abantu bari muri leta kandi bagiriye akamaro ubwoko wanyumvise neza dufite ba general imbere dufite ba Boringo dufite ba general Masunzu dufite bariya bose bari muri leta ari amakoroneri dufite ba koroneri Nyamushibwe dufite ba koroneri Bisogo dufite ari amakoroneri yose ari muri leta ariye dufite baragwa bose bari muri leta ba Gisaro na nivuze Alex ministre Gisaro Alex dufite baraba bose ni bari barukema bari muri leta bariye bose nkubwiza ukuri ubu nyine mu banyamurenge ntaco batubwiye bari ntaco batubwiye ntaco badufasha mbese ntaco bavuze Yesu ugeze kubwira abigishwa biwe bamubaje ngese ko abantu batugendaho bagaho gute tubane nabo gute arababwira ngabo tudafatikanyije si bagenzi bacu ni Yesu wabivuze muri Luka abantu tudafatikanyije si batwigwaneho yego twigwane n'abantu tufatikanyije kwirwanaho haba umukecuru wa wundi utanga amafaranga yo mu gikondorero ni twigwaneho wa wundi uri mu Bugande hahandi mu giturage uzutanga umutwaro mu Buganda cyangwa se mu bitanu zo mu Buganda amafaranga ari hasi ni twigwaneho kuko ibitekerezo bye turi kumwe nabyo uzu no mugara kubwira ngo mukomere bana banje mukomere nigeze kugira umunsi umwe sanga umukuru w'ucuru umwe yategera ikiganiro nakoze udura narira arambwira ngo mwana nkimara guheza umugisha ngo wavuze ibintu ngo ndabyumva ngo yego ngo wariho amasabone bibi amasabone bibi ngiye hari ngihumurere bari hari sinzi kunyivuze neza amasabone ibibi yahari mbese abona kaga ubwo kuburimo ngihumurere bari hari ikibazo ngo nuko abantu bose bahuma iyo abantu bahumye ntibabona kaga bafite tahumurere bari hari sinzi kunyivuze neza umunyamurenge uri Gasarani umunyamurenge uri mu Bijabo umunyamurenge uri mu Burundi uri mu nkamba utagira n'icumi ariko udashobora kugana n'umuntu ngo avuge kwigwanaho nabi uri mu ruhande rwacu ariko umuntu uri muri ministeri n'umuntu uri mu gisirikare kwipeti yero usari iwacu hatewe akagoma muri fardes agaceceka ntabwo ari mugenzi wacu arenge nya numva ngo bazabatuma ngo muje kurasa bene wanyu baza bagenda nyine akagaruka akabazi ngo hari harimo abasinzira babiri abanyabyinshi babiri turabarasa akaharasa akose wenda tuvuge nk'umuntu usenga unakuze unajijutse niki gituma ushobora kuba uri muri presidence ushobora kuba uri generale ntuvugire iwanyu ni ibintu bisanzwe cyangwa hari ukuri runaka abantu batazi nta kundi kuri kubaho bene wacu bakuze inyungu abenshi bahebye inyungu zabo abandi bakoze inyungu gukunda inyungu rero bize bituma utavuga ngo udatakaza uno mwanya sinzi kunyumvise neza rero gukunda kudatakaza uno mwanya ugatakaza ubwoko amaboko ntazarekura adafite ikindi afasha ikibafasha cy'imyanya bafite ikibafasha cy'imyanya bafite tibokire kura badafasha ikindi kugira ngo afate ubwoko birabanza bisabe ko arekura kino afate kugwanira ubwoko kandi kino ntakirekuye yanze kukirekura ubwoko rero ubugabo rubifata yego afana makanika yari muri leta kimwe nabo yari muri leta kimwe nabo nawe ari kimwe kandi afite imyanya nyiza kurusha ya bamwe ariko umunsi umwe unyumve neza afata akazi kiwe aragapeza abona ubwoko burakaruta arakarikura aragenda cyo kimwe na Colonel Sematama cyo kimwe n'abara benshi bage bati mirimo abandi bari barahunze baraje nk'abakonene bitaba bagahana unyumve neza umunsi umwe baraguruka baragenda cyanyumvise neza my friend biragoye cyane kugira ngo uje kuri side y'ubwoko kuko kureba ubwoko birasaba kureka inyungu rusange sinivise neza birasaba kureka inyungu rusange inyungu zawe binafsi ukareba inyungu rusange kandi inyungu rusange z'ubwoko si buri muntu uzuzijamo si buri muntu
si buri muntu kuko abantu ntibanganye imitima abantu ntibanganye imitima yo gukunda ubwoko gukunda ubwoko no kubugwanirira bisaba kugira umutima ukomeye ugaheba inyungu zawe. Nakwibaza pastor no kuvuga ati hari kubukunda inyungu ntibankoreho ntibinturukeho nimba ndi ministre ngume ndi ministre nimba ndi generale ngume ndi generale ariko kandi nimvuga bintu birangura mu mwana hari ukubuzi ngo uriya runaka yarahebye kandi niho harwanirira ukuri ariko sico gusa hari igihe tubona bisa nkaho barenze kwitaba abandi bari mu kuri ko ari abanyamafuti kwitaba abandi hari uburyo cyari kubaho ciza kiye bacu bose bari muri leta baje guceceka ntibaturwanye ntibagwanye twirwaneho bakaza bagacisha amafaranga yabo chini ya maji akaje gutanga umusanzu ariko ahubwo abo gucisha amafaranga chini ya maji bacishije ubugome burwanye twirwaneho chini ya maji ubwo bugomerero buvaye yego buva ahantu hamwe bene bacu n'abanyeshari uyu mwanya ntabwo ari makane ko waragiye haba haragiye General Masunzu wanyumvise neza haba haragiye Colonel Nyamushebwe haba haragiye naka nukuri kubwiza ukuri aho niho hatangire kurwanya twirwaneho bari bakeneye ngo hashire imbaraga zishire hagende bo hanyuma bo ntibagenda hagenda abandi babona umukingi warafashwe bari bazi ko ari ubwo kubuza komera amashi gusa babona no habonetse abandi bwo komerwa amashi na intambara zabaye none se kucyo batagenda nimba ari ikintu ciza cyaka bateye ishari kubera icyo atagenda taho babagifatiye twari tubakeneye n'ubu bugenda bagasanga turacabakeneye onyuse ubwoko baracabakeneye uracekera imbaraga zabo ariko ntibosanga ubwoko gutyo basanze ubwoko burambaye bushize imbeho wanyumvishe neza gusanga umuntu ushize imbeho no gusanga umuntu mu mbeho uje kumwambika bitandukanye kugira agaciro umunsi afana makanika yabasanze abantu makanika yasanze ubwoko kumurara urawuzi hanze badafite ikibakingira wanyumvise neza ahashikana amaboko masa nta kintu afite agafata inkoni zabo akabariza arwanisha sinzi kunyumvise neza wa munsi ahantu makanika yabakuye abanyamurenge bari ruguru barahazi nubwo aba bose baza basakuza hanze abanyamurenge bari ruguru bazukure bazantu makanika yabakuye bisa barimo basakuza bazukure hari kiganiro mantegura gukora ko ndagitegura nzavuga umunyamurenge wese wapfuye muri izi ntambara nuko kera kivuze zamuvuga naka yaguye kuri no musozi mu gitero cyabaye izi tariki twafushe naka hanyuma onyumvize neza abanyamaze bavuga ngo my mind tacu yadukoreye nigeze kumva umugabo bita ntigonza avuga ngo my mind ngo ndagendo yakoreye abanyamurenge kandi no muri famille yabo hari abantu yishe. Hari n'umuhanzi ukunzwe cyane bita Galasi wavuze yuko mbese ngo wazarendo sinzi numva ngo arakunzwe nyine mu bwoko bw'abanyamurenge ngo wazalendo ngo bari imbere cyane kubwira ukuntu ugwego Galasi ariho kubera ko yagiye mu Kagara yakoze igitaramo hano Gasarani citabirwa n'abantu 20 uwo ni umunyamurenge ukunze Gasarani irimo 10 z'abanyamurenge none uwo mujana kayore n'ahandi uwo ni umunyamurenge ukunze nta umunyamurenge ufite agaciro umunyine nuwo kuri side ya twirwaneho nibwo bustar nibwo bustar my friend nubwo ntuzi ko mbonye tumukunda ubu nyine yoje mu Kagara ntitwamwitaba tarubuga gucuranga indirimbo yiwe kuko ari kuri side itari umuco. Hanyuma hari kandi kantu mudakunda guhurizaho n'Akagara bavuga ngo turi abanyamurenge b'abakongomani mu gihe mwe muvuga yuko muri abanyamurenge b'abatutsi. Turi abanyamurenge b'abakongomani. Muri abanyamurenge b'abakongomani kandi tuvuga ikinyamurenge ariko turi abatutsi. Muri abanyamurenge b'abakongomani? Turi abakongomani b'abanyamurenge unyumve neza wanyumvise neza ariko turi abatutsi. Kubaho umututsi ntitwobikugwaho n'abantu bahawe amafaranga ngo bihakane kuko ndiduhakana umunyamurenge wanyumvise neza ndiduhakana ikinyamurenge sinzi kunyumvise neza ahubwo bo barashaka kutumarira ku umunyamurenge. Turi abatutsi my friend turi abatutsi.
abanyamurenge tubabaye ejo kubera umurenge inama ibaye wumva ko kantu gatoya turi abanyamurenge kubera inama y'abanyamurenge ariko turi abatutsi kubera inkomoko unyumve neza turi abatutsi mu buzima mu maraso unyumve neza tukaba abanyamurenge kubera inama y'abanyamurenge abanyamurenge bicaye hasi none ko twahuriye hano turano tubeho gute turitwa bande unyumve neza biyitirira umusozi imurenge yes no cyo kintu ni kintu dufana bene wacu bazi ukuri mbere ko inama ikora yisharwa yice ko nabara abagabo bahari batarapfa bahita mwizina umunyamurenge twarike abakongomani twari umututsi hari umugabo wavuze ejo bundi zano maseka mwene wacu azorame abone kugira neza kwimana kubwo ukunda ineza imana izagira ubwoko witwa Emile Rugari yaravuze ngo abanyamurenge ngo bakomoka mu bafurero ngo n'ababembe ngo n'abashi ngo n'abatwa unyumve neza ngo ndabwo tuva mu batutsi ngo ari amoko muri mwe abanyamurenge bakomotsemo ayi wewe baza ariko bose ariko babiri iyo ndeba uzumona mu inkomoko y'ababembe y'abapfurero cyase yaba ari yo wayihaka turi abatutsi yego bidasubirwaho z'umwimerere z'ubuzima amaraso inkomoko isura tukaba abanyamurenge kubw'inama turabakongomani kubw'inama yego inama yo kugira Kongo niyo tugize abakongomani inama yo kutugira abanyamurenge niyo tugize abanyamurenge ariko kuba umututsi ni inkomoko mu maraso ni inkomoko ni kintu kitigwaho kugira ngo inama zibeho abazungu biga inama yo kugira ibihugu twebwe ntitwara abakongomani kimwe nuko tutari abanyarwanda sinbivuze neza ntabwo twara abanyarwanda kuko u Rwanda rwari rutarabaho rwari rutaritwa u Rwanda mwarabatutsi unyumve neza hari ubwami gusa bwahariwe u Rwanda hanyuma twara abatutsi amaze abazungu zitugira kuba abakongomani tumaze kuba abakongomani inama z'abanyamurenge bagihari abagabo b'abanyamurenge bagihari nazo zitugira kuba abanyamurenge ariko ntabwo inama zatugize kuba abatutsi twaribo yego sinzi neza twaribo ndabyumva hanyuma wenda sinzi nimba ari Akagara cyangwa se ari benshi babivuga ko bashaka kuvuga ko abantu nkamwe muvuga muri abatutsi ari propaganda y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se wenda ari nka Perezida Paul Kagame bituma yego ubuzima tubanyemwe nawe tuza dusangira tubana buri munsi ndi umuntu u Rwanda gotekerera rurananze unyumve neza oya ndirwomenya gute nigeze kuva Kinshasa mbikubwira nigeze kuva kandi kuri Tube ngeze mu birere abanyarwanda abasirikare ba Kongo baramfata ngo bafashe Kagame bavuze induru baramfata nambaye uniform nambaye grade ngo bafashe Kagame ibyo bitekerezo bya Kongo nizo bende data bafite u Rwanda ntiri kuri revugo kuza kugira kudusaba ngo tubabatutse dusaba se ndi turibo urarusaba rubaye ngejo bundi gisegeti yavuze ngo abanyamurenge ngo n'abakongomani bene wacu bakoma amashi bashira ku status bararya abandi banywa inzoga no kubwira ngo uri Abudara hanyuma ukishima ukishima oya bandi Abudara no u Rwanda rufite inshingano ngo kutubwira ngo murabatutsi kandi ndi turibo u Rwanda ndiri ku rwego rwo kurwana intambara y'abamasi turi ku rwego rwo kurwana intambara y'abashinga n'abakiyana Rwanda turi ku rwego sinzi kunyumvise neza turi ku rwego izande bafata bakabarebe nkabona bakarebe ko barabashira ku YouTube ngo karebe ngo yavuze ijambo ngareba ngase yewe amasi nakabarebe Galasi Bizimungu yigeze kuvuga ijambo Perezida w'u Rwanda yaravuze ngo Perezida Kagame ngo niwe perezida wa mbere ukomeye ku isi abanyamakuru bamubaza ngo kubera iki yarabivuge muri Amerika muri perezida wenyine mushobora ngo gusanga umwanzi we muri Amerika akamukurayo
ngo ari umunyafurika cyo mbangiye kubwira baza babiri basakuza u Rwanda ruri ku rwego rwo guhangana na Akagara sinzi ko nyibise neza u Rwanda guhangana na Akagara hari ibintu bimwe abantu bagomba kubeshwa cyane bakagira rufite mwizihe nyungu guhangana na YouTube ya Hamas rufite mwizihe nyungu guhangana na systeme yo guhakana ko tutari abatutsi leta ko ngo niyo yateguye ko duhakana ko turi abatutsi sinibuse neza niyo yabashize mu iyo ideology ariko twebwe turi abatutsi nubwo buzogenda gute nubwo babuzamagana gute nubwo babuzigisha gute tuzonkuramo kuba ndi umututsi tuzonkuramo kuba ndi umunyamurenge tuzonkuramo kuba ndi umukongomani ndi umukongomani mu mitekerereze ndi umukongomani si ndi umukongomani mu maraso ndi umututsi ariko kubwene gihugu ndi umukongomani kaba umunyamurenge mu mutwe muri mind sinzi nyivuse neza kuko umunyamurenge ntitubugira mu maraso tugira ubututsi ubunyamurenge tubufite mu mutwe sinzi neza ni nyumve neza sinzi nyivuse neza umunyamurenge ni umusozi wahariye uhari ababyeyi bacu bafashe baduhera izina ejo bundi tuhari turabatutsi muri Kongo impamvu kubwira ngo biri mu mutwe unyumve neza ni ukubera ko kuva umunsi babyemeza mu mutwe wanje twabaye abanyamurenge ndi umunyamurenge mu mutwe niyo ntekereje tekereza nk'umunyamurenge kabazwa namwe wacu w'umunyamurenge kishimira mene wacu w'umunyamurenge. Hanyuma senda pasiteri tugize wenda tugane ku musozo izi ntambara zitangiye kuza z'Akagara n'abandi wenda nk'uko twatekerezaga ko igihe kizagera igihugu cyacu tukagifata tukagitura hakaba hajemo intambara z'abantu wenda batavuga rumwe n'abandi utekereza yuko ayo mahirwe agihari gutura igihugu kandi tugituye twatahana n'izindi mpunzi zose aho ziri impunzi zotaha impamvu tsotinda gusa gutaha kw'impunzi ni kumwe ni mind yo gukunda amahanga twishimiye ubuhunzi cyakabiri dufite propaganda z'abantu batwangishiriza iwacu kandi mu muri twebwe ariko iwacu haratuwe n'umunyina abantu ko barahunguka umunsi kundi ko barahunguka ntabwo rero bigitinze. Hanyuma nka pasiteri hari undi mupasiteri ndi bukubaze kuko sinamubaza umuhanzi cyangwa umubaza undi muntu hari umupasiteri nk'uko wavuze ati abapasiteri twakagombye gukora bya bintu bitatu wavuze hakaba hari umupasiteri uhakana ko abanyamurenge ari abatutsi hakaba hari umupasiteri utemerera abantu ko batabari iwabo mubivuga umupasiteri Kiyani niki kintu muvuga nk'umupasiteri mugenzi ninde ungu umupasiteri w'umunyamurenge ugira ubwanwa ukuzemo ujye uvuga ibintu byo kuvuga yuko turi abakongomani tutari abatutsi simuheruka nta makuru ye mfite kandi ni umupasiteri ariko nta makuru ye mfite. Okay, wenda ntuheruka ariko se tuvuge inyigisho atanga kuri YouTube inyigisho wenda ashobora kuba hari ibintu bimwe avuga ku banyamurenge ntibabyumve kimwe ese wenda nk'umuntu ufite itorero buriya inyigisho zo mu rusengero zo utekereza ko ziri sawa cyangwa nicyo bivuga cyane ko ari umupasiteri mugenzi wawe birari ibintu bibiri kunyizerere ubundi kubwiriza mu bwami bw'Imana ubutumwa bwiza bugomba kwibaza gusa ku butumwa bwiza ibindi atemerezanyaho n'ubwoko ntabishira ku gatuti kandi ntegereza ko nawe yabikora gutyo. Wavuze sinzi cyanditswe dusome ngo kujya mu ijuru ngo no kugenda ngo kubw'iki ngo no kugenda kubw'ubwoko none umuntu nimba ari kuyobya ubwoko uratekereza yuko ijuru ryo ababwira birimo ntabwo mfite umwanya wo guca imanza kuko uwo mwuka simubwira kuko imibanire y'umuntu n'Imana n'ibanga ry'ubuzima bwiwe n'Imana cyo ni kimwe kabiri sinzi imyizerere y'itorero ryiwe uburyo ihagaze ico bemera nico banga reka tuvuge nkawe titumuhuze niyo bakamana yes ariko nkawe igiti ciwe side arimo ntabwo nyemera kubera kuko ari muri side Rwanya Twirwaneho
yigeze kuvuga ko ari we muyobozi wa Gumino yiwe na Tawimbi kandi je sinemera Gumino. Cyane niyo muyobozi wa Gumino. Yego kandi je sinyemera Gumino kuko Gumino ni mayimayi. Ariko njyewe mbihuje n'ubupasiteri ntabwo numva ukuntu umuntu yagora mu ruhande rumwe cyangwa se wenda tuvuga ari mu nzira nziza ibyo avuga nibyo kuko ntabwo yagore ku ruhande rumwe ngo urundi twumve ko ari sawa cyane. Bo reka ndeke ko naga guhuza iyo bakamana n'indozi kuko ni kintu ndaza iza magaciro cyane. Yego ashobora kuyoba muri mind akayoba kubitekerezo byo kugwanya ubwoko ariko ku bintu by'iyo bakamana akaba afite ubusabane bwiwe n'Imana kuko Imana itazereba uko abantu bareba itazumva uko abantu bumva kandi kubera ko nawe azi ko kuvugira ubwoko biri mu nshingano ze wasanga ni impamvu abivuga abishize amanga nuko ibyo yizera azi ko bitomuteranye n'Imana. Yego tugana ku musozo rero nimba kuko Kiyani ari umupasiteri mugenzi wawe akaba wenda ashobora kuba dukurikiranye kuri TV yacu nihe message wamubwira? Kuza ubwami bw'Imana ni umuvandimwe ndamusuje mu kivandimwe mu izina rya Yesu Kristo kubw'iside y'ubwoko n'umwanzi wo Twirwaneho ntabwo mwemera turahanganye. Ako pase ntukunda kuvuga kuri Kiyani sinzi ikintu kibiri inyuma ntukunda kumutima nta makuru yemugiraho kandi karamubwiye n'ukuri twarabanye nawe twarasenganye kera imbere y'imyaka myinshi ibiganiro azakora sinza mzumva ngize n'iminsi ntamumva so kumbwira ngo mvuge ikintu renda mfite amakuru uwo tuma mvuga umuntu ndariwe je nzavuga icyo umuntu yavuze. Okay wenda reka tugushimire mu by'ukuri ku mwanya guys rero bajya bavuga ngo once a soldier is always a soldier. Ntabwo ari topic twari twahamuhamagariye ko tuganiriza ariko mu by'ukuri bivuga yuko ibyo avuga ni ibintu bimuri ku mutima kandi ni ibintu afitiye impamvu cyangwa se afitiye inyungu z'ubwoko avukamo. Reka rero tumushimire ku mwanya mwiza yatuganirije buriya habwirwa benshi hakumva bene abumva bumvise abatumva ntibumvise. Pasiteri wenda ijambo rya nyuma wabwira urubyiruko rw'abanyamurenge aho bari bakagera cyane yuko dufite kano kanya abaza bakaririmba ibi tufite baririmbye tuwambwega makuru twagize tubijamo tambwe baririmbye iyo ndirimbo ya sose ryaririmbwe bande no kuvuga indirimbo hari nyinshi ziririmbwa zimwe bakavuga y'umurenge umunyamurenge muririmba muri kuri gare ya moshi no mu mujyi ndabasuje ratimu yose. Yego hari n'indi timu yajirimba Gisaro sinayibonye nakubaje Gisaro we baririmbye ashobora kuba ari Gisaro ntago nabihagararaho ijana Gisaro ni babiri Gisaro umuhoza umuzehe watabarutse umuhoza nawe baramuriye Gisaro wundi we ndi kimwe n'abandi bari muri leta bose batitaye ku bwoko ni kimwe na byombi ndi kimwe n'abandi bose bari muri leta batitaye ku bwoko ari aho ngaho amahirwe mu kazi azaba n'umugisha. Ariko baraboze bari muri leta batagiye ku irondo bataza batanga umusanzu bataza bavugira ubwoko bose baraboze bari ku rwego rumwe n'abandi ariko intwari Gisaro muhoza hejuru cyane ni intwaro Gisaro Isaac ntabwo ari umuhoza ari umuhungu wa Gisaro Isaac ni intwaro Gisaro Isaac Gisaro depite tumutereye saluti turamwubaha cyane. Hanyuma wenda nk'umwana w'umunyamurenge umusore uri muri Twirwaneho n'iki kintu utekereza ni gutagomba kubaho cyangwa se nk'inama no gukomera ku muheto hanyuma nako tukabasengera tukanababa inyuma. Reka tugushimire Imana yo mwisho ukavuge nabi umuntu watabaye ababyeyi aho nubona niwumva ndaje mufashije uzaceceke abantu badakunda Twirwaneho kubera ko renganiye ubwoko muzobashigikire nimubona ndaje mukora muzoceceke nabo kurana no kubashigikira cyane. Yego bazareka amagambo. Yego turagushimiye mu by'ukuri ku mwanya yambu bantu banje yambu ese ni gute umuntu yosezera mu gihe njya ndamukanya ngo yambu gusezera ni ngagute ikinyamurenge ciza
bye bye aya ntabwo ari bye bye ni akose iraha ni mu Kiswahili kwa heri mu Kiswahili ako bageza aya murabona ni kinyarwanda ariko bageza bakoresha kwa heri reka tugushimire no kwa heri bantu banje kwa heri ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao